Babes jantzia jarri eta kendu, kutsatutakoa zegoen gela berean egiten zutela salatu du eskutitz honetan, orain isolaturik dagoen erizain batek. Ez zegoela beraz aldatzeko gelarik, ez da arropa aldaketa hori nola egin argitzeko inor. Ateatzean kartel bat besterik ez omen zegoen argibideekin. Sindikatuek neurri gehiago eskatu dituzte. Que refuercen los medios materiales y humanos. Eta gogoratu dute, El Ebola laugarren maileko agentetzat jotzen dela. Del grupo 4. Afrikan lanean diharduen Etxeberria doktorea harrituta dago Espainian izandako hutsegiteekin. Que me parece a mí que en España no se han seguido esos protocolos como se siguen aquí, como se deben de seguir, como dice Médicos Sin Fronteras. Eta Sierra Leonan hartzen dituzten neurri zorrotzak gogoratu ditu. Para ponerme el traje tardo 10 minutos y hay una persona a mi lado que me va recordando continuamente cómo me tengo que poner el traje y que está supervisando que no queda ni una micra de mi piel al descubierto. Gaur iritsi da Carlos hirugarrenera protokolo berria. Comunicado hoy, se ha bajado la temperatura. Orain artekoa baino, zorrotzago Afrikan egiten denaren beretsua. Dos personas en la puesta del traje y el quitárselo.